Asante sana. Stacy onake ndirakiona Ngai ni amwikite wega. Fio. Ona we Ngai ni agwikite kiundu kia magegania. No muthe woka na nguo cia gutia maguta. Tamba weke kiundu, tamba usibisoke. Hebu enda. Leta. Nethegio Ngai. Uria undutite ni kunene ma. Wendo wana mundu. Waiga ni guka ni uga Ngai. Mukago hindi ya ndakinya muico Ngai. Waiga tangorera. Nikoigwa wagangoroine. Tanora. Nadoe wangai wakwa. Uria undutite. Mama wale konama. I tell you, problem. It's a problem. Yeah. It is problem. It is problem. Looking very beautiful. Thank you so much, and very, you too. Very. Dressing for the day. How are you today? Tahe maiki wega kwanirire. Edward ndakuona the stairs. Na ndakuona na thutha. Ndauga tuongererwo internship. Internas. Natawo intern. Kwena intern njeru. Ndona kwena intern. Ndoria soja ule nani? Yes. Ako department gani? Haji wasi muthoni wa Keruba. Amra amekuwa mdogo. Oh my goodness. Kau gakuo wekira ri, especially kagoti ri, na gakuo ri, na musibi ri. Figa 80. Ndirage somoka. You know. Adona hata thi. Figa 80. Abote yana nguo kuraiha. Wona figa 80. Ala. Johera ri. Oria igathiko. We thank the Lord. Turacokeria Ngai ngatho. No atha Kenya be nguhe makuwe muoyo. Thank you. You are looking very beautiful. Asante. Kiri orari uthira be na kuria. Thank you. Mwiri ucio ni unyihite wega piu. Ni turang'eng'ana. Tuna mwangu wa gatoto. Tumbo dance. Kora kari ukinina nda ona korwo. Ona Stacy ndurona uri okite wega. Ni arageria. No muthi ahagira matonyo maria mo. Ma mundu wa mutungatiri. Ona ti ndu wa mutungatiri. Ni ndu wa gutia maguta. Good. Twiragwo atiriri. Tutiratia maguta nigetha bishop agatutia. Acha. Nigetha tuteithie Ngai. Nake Ngai agatuteithagia. Amen. Atiririo ugakorwo githie handu na Stacy. Ngai agaguteithia. Amen. Onyita. Ngai agaguteithia. Amen. Tondu ni wateire nawe. Tia maguta. Yes. Tia maguta. Nigetha ni Ngai. Ngaguteithagia. Ti Ngai agutee. Agaguteithagia. Bishop JJ atutee. Tuteithie Ngai wake. Yes. Nigetha Ngai wake agatuteithagia. Yes. Karibu sana. Good to see you, Stacy. Good to see you too. Karibu sana. Asante sana. Niwe haririirio muthi. Fio. Mutungatiri ni wetereire. Ninde mwetereire fio. Amenye koragwo therapy. It is a therapy. Ntu hariirie kuigua guthoma, gutheka. Theory of letting go. Okay, atuhe theory, atuhe therapy. Ginyerera ciri handa tha 8 atutigire kirathimo kia Ngai. Karibu sana. Asante sana. Wagwan. Yeah, thank you. Oza. Oziambi.